Gifty Adorye o say Gifty o say. Hopeson Adorye ya o ma o say Gifty. Homeless Adorye no. Agbeni na na to ohwe no no di ni sike tu nuro no. Ukunu so ya no address se prekese di na nkroma no enye osere on. Wa kofa agbeni akokwa we obi kunu wonko ma. Wa fa papa panini we fidi no aye depressed. Akofa homeless man we. Homeless Adorye we de na betna wo fie. Papa panini nko adwuma ma. Osa kanto kwani e bedi du atem hwede wa fon aye. Hwede wani ase atoto mu aye. Uso ya na the fake bag ashe wo motuam because one ko school nti wuni mo original the fake no. Jina wa kan kwasi asem se. Ene ebusi apanyini no. Okoda hotel nko na komeda wo ma metwem. Sorry, so ma metwe no. Aprowa asamano. So no Gifty maame no. Ye sie no abebu ho akonta wo TV so. Oye wo maame ye no abebu ho akonta. Udi wo maame na wo tweda no. Udi abesi United Showbiz. Ya bo obi akonwa 3,000. Who Gifty, you have something to say about it. What to one Hopeson or 3,000 a month. I was happening to buy and now we say and 30,000 a found bank. Usikaira 30,000 now with the record and I was 70 Monkoje. Said you made John, said you make come out the channel and police offer. Now we just watch our bodam for and saying such a useless program, useless stupid questions. Usikaira Gifty. Na enra daddy Lumba abusia pani Kofi Owusu edia Ghana for ye dia mano sesei Tupac enti abusia pani Kofi Owusu Tupac na hutedin enra United Showbiz UTV so obaso na ene ensam obeka be prugu wo abusia sewani eni sika be 30,000 Ghana cedi yesi abusia pani ede atwa nanum no wabekirekirem eni sika no ba bia ko ye ne de ye me no nam so Afia Schwar snega kirem se kwan a Empress Gifty efa so etoto no ofa ano no enkoye me ne Afia Schwar snega beje ntokwa no atan na ni ase. Ladies and gentlemen, bedum Ghana so any first time I put into a video I message or pass or best subscribe no like na afi well if you comment your comment section ho me ma remfi say obete notification on say dey bia ya upload new video bia only first person abusia won say be dikaka. Get ready. I want you to jump. Abusia yemna yensem ne so na daddy Lumba abusia nsem no da so a ekoso ene e Charles Kwadwofo so to nananom se do no papa no ni wo achi asundwe hyedan ye den ba abusia ni mu na nipa ba kwa ye twi ni din sisi America sei abusia pani Kofi Owusu Tupac hotedi a Ghana fo bi ye de amano nansani ne na yesi papa yi daddy Lumba sika kakra yie na na se 1 week observation empanifo ye ni sika kakra ba ye papa no ordinansa akobo sika mayi be se 30,000 sika dadan be se 3 billion ne echire yesi papa wo de atwa nanum spelele ma papa yi so nkasa o eni bibia no ye din ne ye kagu ni so wo internet super highway social media super papa yi onkasa ni yesi papa wo di sika no matches o da so a o di sika yi na enra United Showbiz so ana papa yi say ensuo tapon kire ne oje wo ense wa mo kagu mi so nyina 30,000 mi ni fa ntwamanum nya bibia mi de siesie fie ana busia pani Kofi Owusu efresi mu United Showbiz so say hello echa kusua me wonsam ka papa yi frɛ no kire mu a o si 30,000 Ghana for kire se wayi no o de ya de pa se bia buru se bi mpreduasa o chiche sika ni bi kura de ma daddy Lumba ne yire pani akosua se wa o ma ne 3,000 o ne ma monye nkoche odobro ni otoso mienu yire otoso mienu ono nso o ne mansia monye 3,000 bi nkoche awayi sika ne 1 cedi kura di 1 cedi ya dis kan begu obi anyi 1 cedi expenses wo aso kura yente me bomb paise ye benye sika bi because Zambia no be ya de na o mza president be boa nanso so onyan first kan my no wo ska so di ko shem na ya de no na be to na de ato de da ye ya ye ne manti ne ye enya me abusua panyini ana me first kan ko mo abusua fo nkodi obi anya first kan so omo ye te se abusua panyini de bre wo di sika ena kum tata kata na ko 30,000 tete me di anasa me ye eye na ye no eno aho na de ka ba eno aho so ebra na de bo empanyifo so wo mu a bibia wo mo cheke entu ya sa na asa ugu abusa panyina ni mase aso ya bobra anya bia ma ye adwuma wo agisi for good 23 years ma ba pesi ajapadian so asabi ko for di nyame atome bibia no obi wo wiase mu a mi ni bi
ya de na wo betena ayi ho a na abusia panyini mema no 75%. Abusia panyini me say abusia panyini na me ye no. Me yente se elder. Me sum nyankopon. Me ba go ba bia. Ni nyina mu no koyi previous videos ma ye dikan de ho ama ne bo no e de abroko United Showbiz nso obo full video no e wo ho. Na sana ensam no e ba ye na Afia Schwar slega kire mu se kwan a Empress Gifty ene ne mpamfo e bra no mo ti United Showbiz so de omo de ye ne wofa no na ne nyi ho. Kwan a mo fa so tutu papa no ho asu etoto na no Afia Schwar slega kire mu se na ne nyi ho. Menne ode eye Empress Gifty wa be horo no ene eni kunu eye Hopeson Adorye papa nso wanfa ne ho anche no papa shi aboa wan de ofeli ne bobra kwasea wuti mi hwema na wo de ofeli na betu obi funu so Send no gift no ote ho e fre obi papa panini to park enti so mo fre ni kunu homeless Adorye a ma omu nyina megina ho nsu na wote to park to park ya bo obi akoma 3,000 who gift you have something to say about it what to one Hopeson almost 3,000 a month gifty Adorye o say gifty o say ebusua panyini nye onu na di odoburu ni enye onu na di akosi asewa omukuna ewu no akosi asewa ti Lumba ti ase no na boso ni so man 3,000 omukuna ewu na omo te eni ama o say Hopeson Adorye ya omo o say gifty homeless Adorye no aigbeni na o na atu o hwe no na odi ni sika tu nuro no o no ya no ma say ya no ma say homeless Adorye ya no ma say na tene ebusia panyini to park ukunu so ya no address se prekese de na nkroma no enye osere on enye osere o ma mi wuye no wa frɛ wabusi wuye no wa frɛ wabusi apani na betena TV so interview no nsɛmhunu ne Nkwas asɛm yakɔka aka sɛ fia ne wo ma mi wuye no sɛ de mudi mu na wɔtweda no woni wabusi apani na betena United Showbiz aka na wo ma mi wuye no sɛ de mudi mu na wɔtweda no wa betena United Showbiz abe discuss obi ebusia ma say na was happening to buy and now we say and 30,000 e fa ho ben usika ira such a useless program useless stupid questions usika ira gifty usika ira na 30,000 na we the record and I was having monkoje faka na koje wakofa igbeni akokwa weye obi kunu wonkoma wafa papa panini weye fidi no aye depress unta say nkan no wakofa homeless man we homeless Adorye we de na betena ofie papa panini nkwa adwuma ma osa okantokwa ne ebedidu atem hwede wafon aye hwede wani ase atotom aye unta say nka jina wa kankwa siasem se ena ebusia panyini no okoda hotel nko na komeda wo ma metwem sorry so ma metwe no apro asama no na koma meda wo twem o ebusia panyini ni nya na bro san ho ni dai kakaka na esikumase no onyai ho no meda hotel for almost 37 days na woni ni botom sikantua because Lumba bosho ano discane breno Nkwas asembia na motewo na moka majiminti enra show no so kwa na ye plus me ya menti awie eno Kenya sasa kwasi asembia na motewo na moka ajimi sembia obi ebusu emu sembia na mode mo stupid emotions no I invest can stupid bitches na ebuzi afanyini na ekada wo nkomeda wo true na ko nya ni fi ho emra metna nkan emekọ enkofo so enko abosiabo enko invite nkrofo ene ayi ne ho ntotoye omoka na omoka kire mu se de bia na omoye meeting wo irata moto na irata hotel no omoko han wo se omo be meeting wo a enkaskase na ombetua
kwasi akeka na this guy na mesi jambe ofa kofi wuso no because na wasenko ka kire mo say mabusuo mo nsam ho nti mo nkan no menim de nti ano cheche ni mu kire enkwasiafo asemo na se de medwa no se de me kama dua cha na no po se ofa na wo cheche mo acha bodamfo no sesen so no gift maame no ye sie no abebu ho akonta wo TV so ana wunim so obeka obi asama dis o kan the affairs wo ya wo maame ayewe no abebu ho akonta udi wo maame na wotwe no wo de abesi United Showbiz wo interview wo abusu apani na wo bia abusu mu asem ye informate United Showbiz na mo discuss as fucking what kwasi asem kwa na ye mo de na aka yi 30,000 na nka akosi abrempoma anu ko yi ne ka no a o to odwan yesen odwan ba ko yesen ebusu apani wote ne dem mu a ebusu apani no wote ne dem mu a enka na no be ko yi ne ka sa akosi abrempoma a meka ntam anwu ne so a eno oti ne fia wote ne kuma ase ho no ya fra ne menhia kanyansasem kwasesem kwa nonzo enya ho me Elder Victor na wo yi ano kekan kwasesem nkyeremo kekan kwasesem enkyeremo eyi nsem hunu we ya no as if say he owes you any fucking explanation omo nam say na we say afenya ko 30,000 sign ono jiga boa na wontimi ntro ni di no sign o de baaye edu time ani ye pebosia no obie na no time Mr. Iti akono ejina o yi ni sika 2 billion edo to ho no ono wo yi sen ebusu apani ko bobosia 4 billion no ono wo de sen na bai na ya nkoto ayeda on ya nkoto ayeda enye moni wumpo abusu apani ni bedru nkran ho no sign na mo de share nsem say ofa akwa abaji o Jennifer sat ye ni ntotoye na ye hwe de ye be ye sign na mo de ma no sign onu ane de petrol ni sika bedru nkran ensa du enan du esa akobo obosia edi bedi na wotweda sign na mo yi de share nsem onu ane sika no de faka efi kumase bedroom cry ne nsadu ne nadu mu nyina mo nsadu mo nadu mo anyim ho mo anyim choka asena na ekura mo jega uso ya na de fake bag a she wo motuam because one go school nti wuni mo original de fake no say na de free stolen cars ni mo be ka ho ebusu apenya kopo bosia aye edi na wotweda abusu abidi na wochida omo ineska ni anya yie kobusa kura kwa abusu abidi na wochida no sika omo de be yie e de assemble kobusa akua donko abusu na bra mete ya metwe ho na mo de modi na wochida mudi wie na ka mmem na emom de obetsa o se ne mere e de kobo obosia ba de be se gu nanim ase abusu abidi na wotweda wieye ye nya sika anya yie monko na monko hwe akuadonko 1 week na monko hwe akuadonko yie na momra back kwasi asem awojiga why wanim se swata why wanim se comforter jina wo kan kwasi asem uni just the way I walk asana uni papa shi kasana just mo maame de na ni nyansa wo fompa mujeri kega akusa bembo ma enyo na akoka ntama no bi ani menhia ko wo kan tam na abusu apanyi ko to odwan no na mo se abusu apanyi wona da mayanka fo ano nse hunu ne nkwasasem sa mese wojiga woni papashi moni ya moyi a kire no e chese mo maame de na adwen wo fon ene mo papa eni ya mo aye wo bifu no
asena mfofo no echese mo adwin efia mu firi mu nyansa ni mu ba kose nyansa ni mu ba kose se penya ko yi 30,000 shedio mo chire ya nkotoa yeda on ya nkotoa se ya nkotoa yeda na ofa kodo Lumba ne ma mi wuye no a wo ye yie ni wiye no ebusuafo na kwantam sika na amane so wonfa nko ono adi ni sika ye yie wiye no ya ntam nsa ni nyira amane anko na kabusuape ni odi na otweda wiye no otam na yi ni nsa boxer enko obayene den I'm to busa stupid questions, busa foolish questions, and I busa hotel no koda and conquer circle no. Conquer circle. Enquada circle. Enquada just a muni pebia. Kumasi na koshe ni fie awasi. Onu ani fie awasi ni nyuma awabie. Mofo sa busa peni no ye, oye koshini bi aba. Enko mo me na busa peni. Onye koshini sa na kada hotel ebusuapeni no na de no kotu irata hotel ebusuapeni no ni mirata hotel ebusuapeni no ni mirata hotel ebusuapeni no irata hotel ofi Kumasi ba no ni mbabi esi enyo mu nyina na de no kotu irata hotel and you money na committees ho and you money na so na pa cover breakfast ho aduane na no mkodi wo ho no omo se abusuapani won na to akoko no eh ba de boda ka kwatse asam ne wo se ade che abusuapani no